Ke Meghalaya High Court hak arpu pratarek unaitung araja arpusan kalau hukum ya ke Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Mauplang ban Siew by Lutksan Henriulak san pawajar tingka syaka kemi bat ukpa jong Samla Nathaniel Sotun Samla puli ubla yap na ke jingsha Lympat boarding Elektrik house nam baladap. Kini ke jing Siew by Lutksan da ke skul kalong halor bat hajrong ke jing Siew by Lutksan ke basilak tingka ya ke baladap Siew da ke skul bat kini ke pisa baro dei ban Siew hapo pratayo na du bala penmi ya ke hukum. Laong ke single bench ke High Court berkentup yau Justice Hamar Singh Thankiu haba penkut ya ke writ petition in bracket civil. Kumban syukrau baka kami Samla Nathaniel ke kong pida perlin bat ke parent teacher committee jong ke school kila mudoi da ke writ petition in bracket civil hakmat ke High Court halor ke jingyap ute Samla khat nyos nam garta hadin ke jingsha Lympat boarding haka arpo pratre unaitung arhajar arpusau. Kini ke jingjia kala jia hateris jong ke hostel B2 haka por bau Samla Nathaniel ulit sumkli bat ki paralok hadin baladap jingya lekai. Haba penkut ya ke writ petition in bracket civil ke court kala hukum bakisin jamban sengan ke jing pet ngor ha ke ban pen biang boarding elektrik kum ke jing tan wayar bat ki weipat dei ban pet na kapor sekapor bat ban pen tikena bakan long ke bebet ke bebiang. La batharu badai ban pen trai kam boarding elektrik daki electrician ki bala yo jing itu bat ki batip bat kum jo ban bu ya ki dak haki jaka bala ban don jing ma. Kehukum ke ong bahadin bala pej banyak kala syai baha bau Samla puli uyap na ke jingsha Lympat boarding bat ke ni ke de ke jingle sting bat lek kelet daki bor penyat skul ki badai ha ke jing shisha ban kit clear na ke benta ke jing sengan ki kena. Ke court kala ong bawat la ki jing tok kit kimlap bakadon ke jingle kelet dak ke Dr. Nilam Sharma principal JNV Mauplang Henry la kedau syai bagi sin jam ban penbet dei ban shimkhia. Ke High Court kala kedau bagi don laingot ki bala Shah kedau don keti kata u Aklesh Kumar u bandon lang karmal ki bat ustan borlen rinta thiang ke JNV Mauplang ki bala Shah charge sheet ha ka mukaduma. Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.